درود و سلام ما رو بپذیرید بیننده های گرامی، آنهایی که این لحظه با ما و با برنامه های ما هستید. این نمایش شفاخانه طبیعت است که حالا منظور شما میگردانیم. بیننده های گرامی، در برنامه قبلی ما با گیاه‌پزشک شریف جان سعید شریفوف اطراف خصوصیت های شفایی گل و گیاهایی که محض در فصل زیبای بهار در این طبیعت ما میرویند صحبت داشته بودیم و حالا باشد از شریف جان خواهش میکنیم که اطراف دیگر گوییم که رستنیایی که محض در همین فصل زیبایی بهار میرویند و استفاده آنها از منفعت خالی نیستند، یعنی صحبت داشته باشیم. گیاه‌های بهاری که در تاجیکستان عزیز ما میرویند، نشونما میکنند که فصل بهار از ماه مرد، اپریل، مای 3 ماه رو در بر میگیرد، شروع میشود. این گیاه‌هایی میباشند که در کوهستان تاجیکستان نشونما میکنند و بسیار خاصیت‌های خوبی شفایی برای کسالی‌های گوناگون میباشند. و این گیاه‌ها از قبیل مثلا گروهی فرولا، یعنی که گروهی گیاه‌هایی که تیزی دارند و گرمی و خشکی دارند و با بنیاد تاثیر خوب میرسونند. این روشک و کمال بدبوی میباشند. و کمال بدبوی رو برای چی بدبوی میگویند؟ برای وقتی که وای در کوهستان میروید یک بوی تیزی دارد و یک بوی دارد که روغن‌های افیرش خیلی زیاد هستند و این بوی همین کمال رو بسیار همون فضا رو از همین اینفکسیا ها، از ویروس ها، از اپیدемیا ها و از کسالی ها فضای کوهستان رو با هوای وطن رو تازه میکنند. یک خصوصیت شفاییش در همین است. و در فصل بهار یعنی که فیض گل‌های نو به مشو میرسد و هر یک بهار یعنی که فیض خود رو دارد و همین گیاه‌های بهاری با بویشان طبیعت و فضای ما رو تازه میکنند و یک تأثیر به قلب، به روح انسان میبخشند و روح انسان رو که در تمام فصل زمستان مانده شده است، خسته شده است، از نارسایی‌های ویتامین ها تنقیسی میکشد، از نارسایی موادهای بیولوژی، فعال بیولوژی و این چنین از همون مثلا نیروهایی که برای بنیاد در کار است تنقیسی میکشد. وقتی که همین گل و گیاه‌ها با مشو میرسند یک فرح به بنیاد میرسونند. غیر از این همین گروه گیاه‌های کمال روشک بسیار تاثیر خوبی دوایی دارند. از آنها یک شیره میبراید که همین شیره رو در تیپ به نام فرولا استفاده میبرند و بسیاری دواها از همین تیار کرده میشوند و همین شیره رو یا که شیره کمال بدبوی رو از وی دواهای تیار میکنند برای دیابت قند، برای مثلا بیماری‌های ویروسی، برای بیماری‌هایی که اینفکسیونی میباشند، برای بیماری‌های عضوهای هاضمه، روح‌های نفس و دل و رگ‌های خونگرد دواهای گوناگون تیار میکنند. میجازی در آخری درجه سوم گرمی و خشکی دارد و بسیار خصوصیت‌های خوبی شفایی دارد، روغن‌های افیری دارد، فلاوونوئیدها دارد، تیزی که در وی هست بسیار تاثیر مثبت به مثل سیرپیاز به بنیاد میرسونند و این گیاه‌ها رو ریشه‌شون رو، برگشون رو، تنه‌شون رو استفاده میبرند. وقتی که وی تیز است، گرمی و خشکی دارد، برای همین وی رو شور کرده با نمک خنکی و تری دارد استعمال میکنند که بسیاری ضررهای وی رو برطرف میکند، یعنی رفع میسازد. و دیگر همین رستنی که در فصل بهاران میروید در کوهستان، این رستنی چکری میباشد که وی رو به نام رواج در طب سینا نام برده شده است. وی رو برگش رو، پایه‌اش رو، آبش رو، شربتش رو و ریشه‌اش رو در طب استفاده میبرند. وی بسیار یک ترشی و تمچی دارد. از همین سبب در ترکیبش قند دیده میشود، در ترکیبش کسلت‌های ارگانیکی غیر ارگانیکی دیده میشود، فلاوونوئیدها دیده میشود، روغن‌های افیری دیده میشود و بسیار موادهای فعال بیولوژی، ویتامین‌ها، ماکرو و میکروعنصرها مشاهده کرده میشود. میجازش خنک و خشک میباشد. برای بیماری‌های عصب، برای بیماری‌هایی که از جگر، از تلخدان شروع میکنند، عضوهای هاضمه
ва инчунин туршии пасти меъда бисёр давои хуб мебошад ва чукри зеҳнро зиёд мекунад. вақте ки вайро истифода мебаранд исҳолбанд мебошад ва ҳамун масалан гармиҳое ки аз ҳисоби ғалабаи сафрову ғалабаи хуну дигар маводҳои ғизоие ки калория яъне ки ҳамун нерӯи баланд доранд ба буня ба рӯдаву меъда мерасад, он гармиҳоро ҷабида ба воситаи ахлот берун мебарорад ва инчунин барои захмҳо шифо мебахшад ва решаи вайро дар боби бемориҳои вирусии яъне гепатити ҷигар, зарпарини ҷигар ва бемориҳои талхадон бисёр истифода мебаранд. яъне ки ба қадри ду ваҷаб яъне ки ду бел агар мо заминро кобем решаи чукри ривоҷ дида мешавад ки вай ҳалқа банд мебошад. вайро дар шакли хока дар тиби имрӯза барои бемориҳои номбаршуда истифода мебаранд. дигар гиёҳе ки дар фасли баҳорон мардуми мо бисёр истифода мебаранд ин гиёҳи торон мебошад ки ин ба мисли ҳамин най аз замин мебарояд, банд мебошад барои рӯдаҳо, тоза кардани рӯдаҳо ки аз сафро ё ки аз масалан балғам ё ки аз савдо ба вуҷуд меоянд, вайро бартараф мекунад. яъне ки судаҳои ҷигарро мекушояд, вайро тоза мекунад, муракҳоро тоза мекунад, исҳолро бо шиддат меронад ва баъди истифодаи ҳамин торон ва оби торон ё ки аз вай хӯриш тайёр карда истифода баранд дар шакли тару тоза барои тоза кардани буня, барои рондани исҳол, барои мулоим кардани рӯдаҳо ва кори рӯдаҳо ва ҳамун ҷунбиши рӯдаҳо, торҳои асабии рӯдаҳо ва микрофлораи рӯдаҳо бисёр таъсири мусбит мерасонад. яъне агар касоне ки инро истеъмол кардаанд ҳамин ҳолатҳоро эҳсос мекунанд, яъне ки ҷигар варамаш мегардад, муракҳои ҷигар кор мекунанд, масалан рӯдаҳо тоза мешаванд, меъда тоза мешавад ва як фараҳе ба буня меорад, як сабукие меорад. агар парҳез кунанд ҳаминро 10 рӯз камкам истифода баранд, яъне ки ба харобшавӣ аз фарбеҳии ногувор масалан оварда мерасонад, яъне ки рагҳои хунгарду гардиши хунро хуб мекунад, асабҳоро ором мекунад. яъне ки ин торон хунукию тарӣ дорад ва таъсираш ба буня аз ҳисоби ҳамун як шириние дорад, як масалан таъми хуби латифе дорад ки бисёр вақте ки вайро истеъмол мекунанд, албатта бо намак шур карда истеъмол мекунанд, бисёр хуб аст. ва дигар маводе ки дар ҳамин фасли баҳорон бисёр вайро истифода мебаранд, чӣ хеле ки гуфтем, ғайр аз ревоҷ, ғайр аз ров, рошак, масалан камоли бадбӯй ва инчунин чӣ хеле гуфтем торон, ин қоч, яъне ки вақте ки боронгарӣ мешавад, вақте ки раъду барқ мешавад, дар кӯҳистони мо қорчҳои сафеди калон мерӯяд ки вай болояш ба мисли шир монанд аст ва тагаш сафед аст, вай хурдамбоб аст ва вайро низ қошбурён карда ё ки қошшӯрбо карда вайро истифода мебаранд. аз чураи сутунмуҳра, чураи рӯдаҳо пахвӣ мегӯянд дар шикам пайдо мешавад, чурае ки дар узвҳои таносул пайдо мешавад, бисёр нафовар аст, исҳолро мебандад ва вайро вақте ки бо сирко якҷоя мекунанд ва ба ҳамун чураи ноф мебанданд ё ки ба чураи сутунмуҳра, бисёр як кашише дорад ки ҳамун чураро кашида хело ҳамун ҳаҷми вайро хурд мекунад. аз ҳамин сабаб вай низ исҳолбанд мебошад, аз исҳоли хунин, аз рафтани дарун бисёр таъсири мусбит мерасонад. яъне умуман гиёҳҳои баҳорӣ аз таъсири шифоии худ, таъсири давоҳии худ албатта кам нестанд. онҳоро дар миқдори муайян, дар муҳлати муайян бояд истифода баранд ва аз масалан тавсияҳои мутахассисон бояд истифода баранд. яъне ки дору андакаш дору ҳаст, заҳр ҳам андакаш заҳр ҳаст, яъне ки андоза нигаҳ дор ки андоза накуст. аз ҳамин ҳисоб бояд ки аз ҳамин лиҳоз андозаро ва муҳлати истифодаро риоя намоянд. инчунин дар қатори ҳамин давоҳое ки растаниҳое ки гиёҳҳое ки дар ватани мо дар фасли баҳор мерӯянд, гиёҳи модел, вайро гӯши бузак низ меноманд, вай бисёр ба буня таъсири мусбит мерасонад.
хунукиҳоро бартараф мекунад ва ҳамаи дилу рагҳои хунгар, узвҳои ҳозима, роҳҳои нафас, роҳҳои пешобро қавӣ мегардонад, яъне ки нерӯи яъне ки масъулияти баданро баланд мебардорад. ва дигар масалан дар мардуми мо сиёҳалаф бисёр дида мешавад ки ин сиёҳалафро низ истифода мебаранд барои норасоиҳои витаминҳо, барои масалан нерӯи буняро баланд бардоштан, барои таъсири мусбие ки ба буня мерасонад сиёҳалаф вайро истифода мебаранд. албатта зиёд истифодаи ҳар як гиёҳ метавонад боз зарари ҷиддии худро бирасонад. аз ҳамин сабаб дар меъёри муайяну як муҳлати муайян бо тавсияи табибон, мутахассисон ва касоне ки ба ин корҳо масалан сару кор доранд бояд ки баъд истифода баранд. бинандаҳои гиромӣ қадр, ин намоиши шифохонаи табиат буд. суҳбате доштем бо гиёҳпизишк Шарифҷон Саид Шарифов атрофи хусусиятҳои шифоию давоии гулу гиёҳое ки маҳз дар фасли баҳор, яъне дар сарзамини зебои мо мерӯяд. инҷо барномаи навбатии шифохонаи табиат ба поён мерасад. хайр то барномаи ояндаи мо.